Gingkuha kagabi na may sunod nga sumsumang gingkuha ni kumpadi. May adubo nga manok ginadubo sa lubi, nagimbutnan harangagi kay mahayamam. Solamente ang nahitura mga tulangan sa hugasan. Ang ako na bibiduan tubang nga ginutang sa kunakangaran. Gingkuha karaha, gingkuha kagabi na may sunod nga sumsuman gingkuha ni kumpadi. May adubo nga manok ginadubo sa lubi, nagimbutnan harangagi kay mahayamam. Solamente nahitura mga tulangan sa hugasan. Anak ko na bibiduan tubang nga ginutang sa kunakangaran. Uli ko balay, ya unit na bitay, diri mang kaninday, diri liwat kan nanay. Ako na diskubri, ang itap nga nabitay, surusunod nga yan kagabi ni tatay. Uli ko balay, ya umbra nga nabitay, diri mang kaninday, diri liwat kan nanay. Ako na diskubri, ang umbra nga nabitay, surusunod liwat kagabi ni tatay. Akong pa nahimang rawan kanya kiwatig dala nag-iba. Mga kamot niya magyubay na, bisan na paglakaw nagluro labyog na. Uli ko balay kaya unit na bitay, diri magkaninday, diri liwat kan nanay. Ako na diskubri ang itnap nga nabitay, surusulot nga yang kagabi ni tatay. Gingkuha karaha, gingkuha kagabi na may sunod nga sumsumang gingkuha ni kumpadi.